DJI baru je release Osmo Pocket 4, tapi ada rumours yang saya dengar lah, kata-katanya DJI nak keluarkan Osmo Pocket Series tapi yang bukan biasa-biasa punya. Yang ni akan elevatekan game DJI Osmo Pocket dalam pasaran sekarang. From rumours and leaks, DJI nak keluarkan something yang tak pernah ada dekat Osmo Pocket Series sebelum ni. Dual camera setup, zoom lens, and saya rasa ni kira Pocket Series yang paling powerful untuk content creator. Persoalan ni sekarang, perlu ke content creator beli Osmo Pocket 4 atau kita tunggu Osmo Pocket 4 Pro? Waktu saya buat research pasal Osmo Pocket 4 Pro leaks ni, suddenly saya came across one posting. One posting ni DJI official yang keluarkan. Katanya, yang ni main lah. Katanya, see you in Cannes. Cannes ke Cannes? See you in Cannes, France. Cannes, France. May 14th, which is kalau ikutkan today lah. Dan saya rasa rumours yang saya buat research sebelum ni betul lah kan, akan keluar kan. Sebab dia punya, kalau kita tengok dari sini pun, dia punya official teaser pun memang keluarkan exactly apa yang rumours cakap. I think it's going to be a real product lah yang akan keluar. Sebelum kita nak cerita pasal DJI Osmo Pocket 4 Pro ni, kita bagi rundown sikit lah pasal spec wise. Simple spec wise pasal Osmo Pocket 4 yang dah keluar bulan lepas saya baru-baru lah. Kita takkan cakap banyak sangat pasal Pocket 4 tu. It's just kita nak list downkan apa dia punya specs dia. Apa spek dekat DJI Osmo Pocket 4. So DJI Osmo Pocket 4 ni dia ada 1-inch sensor CMOS, which is sama, bagi saya sama je dengan sebelum-sebelum ni juga. And then now dia supports 10-bit color, 10-bit untuk D-Lock, and dia punya dynamic range tu dalam 14 stops. For me that's an upgrade from previous. And ada internal storage that is so good. For me it's very convenient sebab kadang-kadang ialah SD card ni kita nak tukar-tukar, kita dah beli contohlah, ada yang beli 64 tapi saya always suggest 128 je. So kalau nak beli SD card DJI Osmo 128GB, and tapi campuran dengan internal storage, so jangan risaulah pasal full ke. And then dia punya transfer speed dia lagi laju daripada Pocket 3, so I think untuk orang yang selalu transfer ke phone direct, it's a plus. And ada extra button, and another additional yang for me yang barulah, dia ada lampu, so kita connect dengan magnetic kat atas tu. For me it's a smart move sebab ialah kita waktu Osmo Pocket 3 ada yang beli attachment. Adalah sebab saya pun pakai Pocket 3 and beli attachment juga. Dengan Osmo Pocket 4 ni dia dah bagi sekali dengan another light attachment kalau kita beli yang creator combo. Yang tu saya rasa it's very nice sebab kalau kita tengok daripada video, saya pernah tengok video review orang buat, actually cantik colour dia. Untuk dalam low light campur pula dengan 10-bit, it's a really good upgrade untuk Pocket 4. So basically kita nak compare apalah yang latest tech pasal Osmo Pocket 4 ni. But today we want to talk about the leaks DJI Osmo Pocket 4 Pro. Technically ini sebelum kita bercakap production keluar yang official lah. Ini kita cakap pasal leaks je. Kita just leaks je. Ini adalah leaks yang apa yang saya dah buat issue sebelum ni, apa yang possibly akan ada dekat DJI Osmo Pocket 4 Pro. First thing yang kita boleh nampak from the gambar pun, from the even the teaser trailer, dia ada dual lens setup, or we call it as dual camera setup, which is with the same 1-inch sensor. Ni based on apa yang on the spec yang ditulis lah, leaks ya. Jadi memang ni leaks lah. From this kita boleh nampak DJI dah start nak includekan smartphone punya style teknologi. Kenapa saya panggil smartphone? Sebab smartphone sekarang pun saya rasa semua latest produk mainly dah sampai 3 lens, tapi sebelumnya ada yang dual lens. Even iPhone pun yang basic ada dual lens, even Android pun ada yang dual lens. And for me it's a step further from a pocket camera, and then dia nak take it seriously juga lah for content creator juga. Okay, apa functionality dual lens ni? Usually dual lens ni apa yang dia akan include adalah satu wide lens, which is the normal lens yang kalau kita pakai Osmo Pocket 4 ataupun Osmo Pocket biasa, and then they include another one is a telephoto lens. This will be a big game changer untuk content creator kat luar sana. Sebab apa? Sebab bagi saya, content creator yang betul-betul utilize DJI Osmo Pocket 4 as the main camera ni, dengan adanya dual lens which is ada telephoto lens ni, dia orang yang nak buat content even further, now they can do it with just Osmo Pocket je. Based upon the rumours, DJI might integrate 3 times telephoto lens, and bagi saya more and more content creators akan guna features ni. Why? Sebab telephoto lens ni dia akan membuatkan outcome looks untuk subjek kita lebih cantik. Sebab apa? Dia ada background separation. So when you use telephoto lens, usually macam background separation dia macam bokeh lah sangat cakap. So kalau kita utilize lens tu, telephoto lens tu, kita boleh separatekan background and kita punya subjek even further, ataupun saya boleh cakap kita boleh nampak lah blur effect. Senang cerita, blur effect tu lebih
jelas lah. Saya bagi as simple as possible untuk orang yang tak faham apa technical stuff dia. And then saya rasa dengan problem dengan in a way bukanlah problem sangat. Pocket 4 ataupun Pocket 3, sebenarnya saya ada Pocket 3, bila pakai tu muka kita, sebab dia pakai wide lens, so muka kita akan nampak wide sedikit. So dengan telephoto lens ni dia akan membuatkan kita punya muka ataupun sizing muka kita akan lagi nampak natural for the subject, hence cinematic look tu akan nampak lagi cantik. Itu opinion saya lah. Dan biasanya memang macam tu lah. So, macam kita pakai lens juga, lens untuk kamera. So dia integrate untuk DJI Osmo Pocket 4 Pro ni is actually an upgrade lah. So with this 3 times telephoto lens, that will make a big difference. Point kedua, there's a possibility yang DJI akan pakai the new D-Lock untuk DJI Osmo Pocket 2 ni. D-Lock 2, tak silap saya nama dia lah. Based on the research yang saya gather, and banyaklah saya tengok website-website yang ni, it's a possibility. So menurut saya when ramai leaks cakap macam tu, saya rasa this would be the next upgrade. Look, DJI Osmo Pocket 4 Pro ni, nama pun Pro kan, tak Pro OP. Saya rasa dengan adanya D-Lock baru ataupun D-Lock tu, dia dah tak nak target lebih kepada professional content creator sebenarnya. Sebab kalau ikutkan orang yang pakai lock footage ni, D-Lock, is usually content creators yang take it seriously, and also professionals lah yang menggunakan DJI Osmo Pocket series ni sebagai gear diorang as one of the additional camera gear, or CamC, CamD, it can be anything. So dengan ada D-Lock tu ni, most probably dia akan ada a higher dynamic range, and the best and exciting thing for me is akan ada a new color science. Bagi saya, color science ni agak menarik dan tertarik, dan kau memang terbom. Sebab apa? Sebab DJI akan menggunakan color science with collaboration, and they work with Hasselblad. Kita tahu yang DJI memang menggunakan teknologi Hasselblad untuk dia punya color when it comes to their drone. One of the example is, tak silap saya, Mavic series, Mavic Pro, Mavic 3, Mavic 4, dia ada. So dengan Hasselblad dan color science ni, kita boleh tahu from the looks of DJI drone sebelum ni pun memang kita akan dapat an elevate, a new color. Kalau kita compare dengan Osmo Pocket biasa dengan Osmo Pocket 4 Pro ni, new color in terms of more natural look, and saya rasa not just more natural, I think more color sign dia lagi cantik lah, basically as simple as that lah. And kita tahu pun dengan contoh sebelum ni, yang kalau kita tengok footage orang edit DJI pakai drone dengan Hasselblad punya color science tu memang cantik lah. So on a Osmo Pocket 4 Pro, I think tu memang akan jadi idaman untuk professional, siapa yang suka color grade lah, basically lah. So as simple as that lah. Point ketiga, next possibility, mungkin akan ada 8K resolution. Mungkin. Kalau ikutkan apa yang leak speculate about this, it might be possible. Sebab Insta360, kompetitor dia, yang kita tahu dia dah menggunakan teknologi 8K 8K resolution, tapi it's more on their 360 camera. Sebab I think dia target tu 8K untuk 360 much more logical lah kan, sebab 360 dia nak resolution yang tinggi so that dia boleh crop bla bla bla. I don't know, DJI Osmo Pocket 4 Pro OP, mungkin dia nak go beyond lah, so dia nak letak high resolution, which is 4K is a standard now, quote unquote standard. So dia nak letak 8K pula. Saya nak upgrade lah for Pro. Cuma personally saya rasa might not be possible, ataupun it's just rumours being rumours. Baiklah, dengan rumours ni over the top pun ada juga. Sebab apa? Sebab saya rasa DJI ni more focus on diorang punya image quality other than high resolution. So kenapa DJI nak keluarkan produk DJI Osmo Pocket 4 Pro ni? Bukan ke Osmo Pocket 4 baru je keluar. Saya rasa DJI nak elevate DJI Osmo Pocket series ni. Sebab dia tak nak just jadi a vlogging camera, dia nak jadi a proper filmmaking tool. Tapi bagi saya, untuk kebanyakan orang Malaysia kita ni, ramai beli Osmo Pocket bukanlah untuk professional use sangat, tapi mainly untuk buat daily content, untuk buat vlogs, untuk buat travels, mainly untuk TikTok lah. Me personally ada Osmo Pocket pun memang untuk buat content biasa-biasa, fun-fun. Kalau ikutkan, Pocket 4 sangat sesuai untuk semua benda tu lah. Matter of fact, actually, kalau yang betul-betul nak baru nak beli lah, macam tengah nak cari, tengah buat research, dah lama dah buat research, add to cart, tapi tak boleh beli, tak tekan sama ada nak beli Osmo Pocket 4 ni ke tidak, saya akan suggest Osmo Pocket 3 sebenarnya. Sebab apa? Paling penting, harga lagi murah daripada Osmo Pocket 4, and all of the functionality, all of the features that you need just untuk fun-fun, untuk buat content, Osmo Pocket 3 is the best to have. Osmo Pocket 4 ni better, yes, tapi lagi mahal, and sebab baru kan. Saya cakap Osmo Pocket 4 ni kalau nak beli pun tak salah pun. Bagi saya belilah Osmo Pocket 3 sebab in a way lagi murah, sebab Osmo Pocket 4 latest product, so dia akan downgradekan sikit harga untuk Pocket 3. Cuma kita dah ada topik. Kalau untuk professional pula yang betul-betul utilize Osmo Pocket,
as a MC and as a main cam pun, no, I would say main cam, ada je orang buat main cam untuk buat cinematic content, untuk buat kerja klien, for filmmakers, and nak ada proper zoom lens, quote unquote proper zoom lens. Also yang jenis utilize D-Log untuk buat color grading, untuk kerja korang ni. Then I think DJI Osmo Pocket 4 Pro ni might be your next grab to add sebagai salah satu tools untuk filmmaking korang lah. From the, ni like I said, from the leads, from the rumors, memang target kepada professionals lah. And ni merupakan kamera yang paling serius saya rasa DJI pernah keluarkan untuk Pocket series ni. Yelah, dulu ni memang it's just a fun camera, vlogging camera, main orang pun buat professional. Even orang buat rolling kereta shoot untuk rolling kereta pun ada pakai Pocket 3, now Pocket 4. Tapi dengan adanya Pocket 4 Pro ni, I think that's going to be their tools for professionals. Okay, let's clear apa pendapat saya tentang DJI Osmo Pocket 4 Pro ni. Personally, DJI memang sekarang betul-betul nak dominate market content creators. Diorang nak provide and also probably control semua gears yang creators pakai, which is smart lah. Sebab dulu DJI ni dia start dengan drone je, even untuk industrial drones, and then dia move forward to action cameras with microphones and gimbals. And kita pun tahu DJI berjaya untuk create satu kamera yang sangat portable, sangat kecil, yang boleh buat konten untuk semua orang pakai. And if the rumours are true, if dia nak keluarkan DJI Pocket 4 Pro ni, saya boleh cakap ini memang akan jadi a pocket camera for professional creators. Okay, itu semua leak and rumours yang terbaru yang kita dapat info. Ini latest lah, basically latest info kita dapat untuk Osmo Pocket 4 Pro ni. So kita boleh tunggu je lah official launching from DJI, and kita tengok adakah rumours ni semua betul. Saya suka baca rumours ni sebab dia macam iPhone lah. Tengok kan, macam banyak menarik ni rumours semua ni kan. Kita boleh tunggu official kan. Ada kita kecewa. Kebanyakan dia kecewa lah sebab bila rumours analyst ni kadang-kadang orang nak over the top sikit, macam menarik lah. These new features. Tapi from the rumours analyst yang saya tengok, yang ni yang betul-betul proper punya lah. If in that research, saya rasa it could be a possibility lah. Interesting direction pun. And I can't wait for the official launching. Saya tengok. So pendapat korang rasa Pocket 4 dah cukup? Atau korang sanggup tunggu Pocket 4 Pro? Cuba komen kat bawah. Kalau korang nak lagi content about rumors, about leaks tentang camera tech, jangan lupa subscribe, like video ni, and kita jumpa for the next video.